me dey who say wo me enu no wo me politicians enye nya me na so na wo the Bible ya wo nkaya na wo shi market no edi market no NDC one na wo and as NDC NPP one na wo market wo pan there. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Mamo akwaba shonko ediba Too Much GH so Munia banana ama obusia inina ebre aso trending issues. Mede best more away fide so. Ebusia for empempinu edu abato afi emua. Ade bakwa yeta dance pa eyese amanyoko agodo womu puti up competitions na be ya won betimi nya nipa dodo na amoma beta omuchi se na be ya bano ebetimi akomafa na in 8 years now no yehu another trend I know so alabata amanyofo womu competition womu during a year abato ebre so se ani hu se asofo the teacher we difo bi so e womu ajimu a edu abato after womu so tight competition ewo womu enkomhye wesi we be di nkunim wezu we be di nkunim ya so abato ikro ya enwo ehyenkom sa na afi 2020 yehu se musumi kakra bi aka ke ekoto aba no etete se difa kese eba pontina we abeka se we be wini by ahin percentage we na we so bada bi mi hu se hu biase we na be wini na se komhye no mo de ba pontino bobia eba wo se nyame na eda ne bi eda chana so na se different results ana womo enia womo edeba na edifo bi ebetumi ahye womo so pa se afiwe womo di ekote ewo election prophecies emu Reverend Isaac Owusubeba awoshenkom in favor of the NPP any ebiom so no Prophet Nigel Gacy awono so ehyenkom in favor of the NDC na womo enkom hwenimu no na tese womo edia kudo ene techeche komite na tese ebia na fa bia so no na supporters no didi se then ya hye nkom sa so ene bebem na no na koba ne se after say to abano ebie no Prophet Nigel Gacy ne nsem no wokan party o didi support man no sabre enye womo na ya vote omo into power tese womo na ya be elect womo into office on the 7th of January. No na nam so ama Reverend Isaac Owusubempa wono so na so franketo aba bonte abe ru Prophet Nigel Gacy aka ntem edi etia no atese womanya ne kasetia wakwan bi eso na no so hu ne said abi de ika kono se womra bonte no me put them in their place na bonte awaba na Prophet Nigel Gacy dey abeto abonte se na akwet se Reverend Isaac Owusubempa wakasa when want to say the way nyankopon wasasi so atese wakasa to say the nyankopon to say wono ka asem na womre no wase no wonya bote no hu ni say nyankopon won wonya nyankopon wonya owura wonya wobrase wiase wo na to say the kasa no emre nya to say wo tu Reverend Isaac Owusubempa for efa de na kwan ya wo onene ya wo de etuda na se ne ya wo de eti o mayimu ene ne kasa no on bre no wase wo mi san se wo no so nyamekro na ene wone no ejuma no ebi ne bisa for ensema Prophet Nigel Gacy ene betuda no Ghana for 10 years so what kind of stand by mistake no should then ni nyame asem sa because am asem kra eka say wa yen say nyame awodo e wasasi so and this woni nyame asa ko mehu say Owusubempa no say nyame a ewo nyame asem ni nyame asem enenam ebi to say omoni Prophet Nigel Gacy ebe ya dwen san say Owusubempa aye no tintini atete journey ahantai ashe ne matete hu ni say Ghana nia ehye ne sa and it is a Prophet Nigel Gacy put in the place no one kwa ne busa for say adwena akwa tata akwa adwena mienu nte wo benya se be frɛ wo bi a wakodare e wonyame asem oni nyame asem no be chechire mu se na asem no esifate ne nye won enti ase afa de afa mienu no kanenti Apostle Ajiman Prempre e wo hase na support no the Bible Church of God 7 days Kaswatuba Junction and asafi owo bo meni nem ema no akwaba na yefa enkomo no enhihye so Apostle. Yes. Yeah. Ena. Wa. Apostle dey shiachim. Ba.
Is that Yana? Says, Mamma, make a close. Oh, and yes, about to you, about to know, I'm not going to money by it. Zebra, tension, don't go home. And call for me, Yamia, you prepare me. Now, be able to Oh, I don't know what you if you share 4 dear as a phone, Piaka. Well, you have no way. Oh, Name, I am a doom, my family at the team. So that's why young. I wasn't doing near me, young, that's why young. okay, Young, young. Now, I was with a young cockman so near Monotel too. I saw from you anyway, and I give for others, one dome, I won't tell what you or my money and it's here, I will must him a yasim. Now, some year to about the prophet Najigezi, they come by say NDC. And about the couple Eddie Amom, year right on one my former president, or no, I fire Abano. Emma say, yeah, to Abano crying, Mina, Martino Crano, not stone now, or Cousin Yacopo did me, or Munya Fetiland, woman you when you won't show you when we, who's a womb, yes, Yamada, woman show me. Amata said, no, or you're so sure about the no whom I would not so I can in some. Now, so, but they didn't when I'm a film now, those still now. Manso won so Ninium be easier declare the age matter. Say easier declare to say NPP. One flag bearer and no for the sitting president will know and the dean could our battle. Now, and also no so no I am Quamsha. Reverend I go to me for no you will be for Ghana and also check work of 42. One also a share yet says I never ban. They think of me anyway. I quite said, still now no, yeah, can say, one more coat of Pando. But I quite say right will be about because we are found a way to we are found a work as summer anyway. Ninty and no summer reverend as go to the panel now so for I watch and I say if you are papa to a banana yeah prophet that you get one banana you broke a cast almost church and almost say oh crying yam and that's what you room. I don't know about but take us a member reverend as go to the panel and also in your couple no and no final say I will Ghana yeah brabo now won't you know the air cost won't tell you who won't say Ushua. Yedi kan yami shawai. O shawo so Yo. Sa so da sisi anope. Awie ya mi kan sa. Na ene otun sa freme na. Onu ba ntimi di ka chia ayefo nyina. Obi ajo so ni atifo. Na mo so mayefo eye cameraman Andy. Na mi shano engineer na mi shano Wasanti yesa. yeah Na mi chia ma so fo nyina. Ambe Najigezi any Ushubepa. May me dream empty or massy. I didn't know me, yes, sir. Unyamia Smoff. Muna was in Yamia D4. And I'm where D4 Ghana. And you say, I come to Quano and to Quano. But I don't know where this kind. echo A two, you, Ediano. and then Say Ediano, I know to Quao. And all young general, and no be no more corn. But the old young, and your Bible kind of one so. NDC, NPP, a party, yeah and a woman. So, anyway, a prophet, NDC, wins why a prophet, NPP. It will be a percent party every day. The other say, it is a party semi, yeah, deep we, a dear chair, we were, a biblical. And the Bible is sanity. Many of whom say, Womi no, Womi politicians. so me a politician Oh, Nanga, say the Omoyan, and the dear dancing. okay Obi a percent party. If you went come shop, anyway, come shop, here go pong. And a ye be such a hole. Young go pong and sweat you for a man who share politics won't call. Any Bible, sir. Yes, you time to Tinian and Tissa. No, was it? Any parkman, any argument. This is a good pong. So, Eddie, the Omoyan is a Omoko, is Obia per se, lady of them. To be able to more cabby. Will be able to more cabby, Jeremiah chapter 5.
verse 31. Awurade say, "Adiyifo hye nkomtro. Na asofo enam woma ara so di wom kokoso nsem. Na meman so epem saa. Nanso awieye no mo beye ne den." So, edi yomu kan. Nipa so to man mu a ye pem saa. Woman sorry for one. Woman pe. Ene Ghana for bebre so edi wo yechi. Wo so di wo yechi. Competition no mo kom. Competition. Competition. Sana ugu. Yes. Okay. Yes, sana ugu. Sana tie. Twi na me kan. Okay. Sana tie. Competition no mo kom. It is say owusu ben pade na o kan. Wono ne kom no hye. Wono na ne di abam nesa. Yeah. Ena na di gezi wo feri. Wenu enye nyame na eyi kire na sanko nyame na suma owusu be base ana ayo president ayi NPP be wini no mo bia e ka di tiri mo asem obi aka na ko mo asem eti wa be lucky no na odi abam eti ja ko to ne hase bobo Okay. no mo bobo no hase fo so be wini ko to fo so be wini eti o mo kika that day ne bobo no. At the end of the 90 minutes, no. Never call you. Second to go winning ya. That has a war, or more, and you. No competition, no. Or no, as for no more fee. Then I said, Koto of one now, or money aji. Some of them, some people have a cost. Because, and commission will be near other deep one more with the opposition, you know. So be at the other day. Amen. Yeah, or Dimma, or Casa and NP baby, you know. And Amen. Yeah. But in fee and coupon, and you never know. It is a zero. Do some cassette. Are we politicians? Yeah. Politicians are we are soft war. Strong. There's no beer supporting the party, but the party. It's also some work. And now, for Bible. And no DD soft. Or for Bible. And no, just say, when young pony pack, when you're soft war. Nation prophet and money I didn't know it can be. So, but and Apostle, mami me kakra. Prophet Nadigezi or Kasano. No, Kase. Yes. All the credibility as a prophet. Or shall come. Amateur and channel abim. Amateur. Or no prophet Nadigezi or no all Canadian was say. Was she shall come? Amateur come channel abim. Credibility say or the man of God or the voice of God that is what Mikasa. Na me adding time because even America election day crap no wo be kai na se no no kai ba beto mu sa na ebi mu de omo kai afi de enko bi eche na to omo yi omo anu omo chechire mu wono crap no wa fa je everything shows say wono nso wo de credibility wono crap no still na wa give say the corruption of the ba but efa Ghana ya bato no da so ejina mu a ohun se sa ne eye ensusuanso ba ya na nso nyama bi na wona mani akata so a enam so ema no ema but say nti Reverend Isaac Owusu Bemba OTB show no so say because ono aka na abem nti obehye no so da bi ono so na aso no okura ono so na aso nti ehu hia say ono de be yes as a competition bi enu to de na betra ka fa so say ama me no kasa me ka che o say competition no ko so ahu nya me kire wo say Yankopon na yi kire o say NDC fo be wi yeah and NDC fo lose edi Yankopon so ni nipa ama no ko hye nko mani firi na say lose no me lose no still na man so twen wo mu ate so wo mu twe say wo mu na me o ma wi ni wo mu Yankopon aka say man so no be mu da ayi ama na say nipa so de yetimi so mo ka se ebi aba ah wo mu na say na di gazing wo say Yankopon ene suma yes na Yankopon so say ayi say ko ka che Ghana for say NDC ni baby Mahama ni be di president na be ka che na say Mahama feri olusua NDC elusua na nyame na osuma wo nyame ne modi ehere o Yankopon no kwafo no Yankopon wa ka se mo mara feri da enne je se Yankopon ti ati fo bo so ni asase ne so na wo nyame bi wo ne sai nyame ne tabia odi tro tabia otumi
fieri. Okay. We contemporary. Any of some. Any of whom money or wood now. After all, one way. So, it didn't get you know, then some more he can and fuck him. And for them, but Apostle Becca, Bible mu, do baby, a banner Israel for one more any for be a quapuno. Now go na catch your motion, say, Akuna Mukway, Mubedin, be a moon, Mubedin, disaster, no so in Mumina quapuno. That's one quapun. Now I for money no AD, Aponos, one talk with be as a Baku, a Baba, a Kunu crowd there, yes, ma, to say. A query na akono akwetia Israel farmer to woman na wo mu edi gugu artist na me aka oh our king bebo na Israel wo de kum nipa da bi me ka ahifo na wo mu no mu kodi akono wo mu so nye gentiles no wo mu enye Israel for no wo mu ni ahifo bi enya akono and wo mu no mu kodi akono edu ebre bi no ohine no mu ba ko eyi nipa eku no ade ba for e ma ko ni dani ya tese na Israel for na edi nkugo anya me asem kra ko dada so mo medi nkuru na fe de wo mo na mu di ku e de bet papa say na me akasem na so mo na mani no obi so to na mo foforo dia fa ho a tese e kwatia de na me aka no na ntiri na me ka dia ame na ko pon aka say yes ya yes enti ni na asem no won ti ase entra or they say, Okrobia friend I, Joshua time. Yeah, Joshua found about 3,000 people. Soldiers they call him. Kroki told me, Israel will defeat him. You wouldn't Google, wouldn't. No, Israel for everybody. Tell me, Israel for a voting Google. Not body because. Okay. So, if you're not money in course, Israel voting Google. And then the king, Joshua and the pen will be saying, "I go catch him." Say, "Israel for Boko." Israel for Boko. A chair you call one few one. Necessarily, Papa, you are punishing no by death. You've stolen wouldn't and some Israel for could eat in but way and your coon. A battle and your coon. And your war is by voting. And this is different from what you are saying. Okay. What do you say? Yeah. What you know, see young couple say. And this baby. What lose you? Nana because any young couple just one. So just say, oh, the trip and what can be. What your competition? So, oh, the trip. America here was a Hong Kong. And also a very prophet who's been Onu to say America the Hong Kong. Onu to aferi. Ni nyina mu si Nyankopon. Apostle John menya reference to Second Kings chapter 3. Second Kings chapter 3. Israel for akon no mo ne Moab for ekun. Mean just story. Yes, no mo ne Moab for ekun. Na akono nya nyame aka. Anso no mekọ akono wo say Israel for there. Apo mo ne nyame wonti na ebre bi o mekọ akon bia no mo ko bi sa nyame wo. Anso no mo di woman so akọ na to ko bi tanya to body kunimde ni shom ka so woman no medi nkunimtu mu do nko kunimde no bibia chese woman wo bi se bibia so mo na mudi nkunimu nko na so no ohin no so ye bibi e wo suma se a wo mo ko so na mudi nkugo ni eku omu ko si se wo mo ehun se sa ade no aforebo na koso a wo mo so bo afore a wo mo tibi ebodi nkunim nti se bibi sa na ekoso se si a ebe de hu because onu susu odi fa nyakupo ye che ama amachi na ye to abani akwa na odaswa edina fo obo nyan kre wono ena na kom eni na adwin wa transi apane ena wa ye nhye ena odi abubu o Ghana fo so ye na wo se wo boa ye di o wa sa mem anya duma enye se akoda dio enye se nsem no so akoda dio NDC for da so edina mu o ma di nkuguo NDC adi nkuguo commissioner no is commissioner na say president elect in the year 2020 is sitting president Nana Addo Akufo-Addo. Ana nesa no kan sana isi kai edi ye betom ye be ye bi obetimi de akokot amansa ya se kwan ho obi esi kwan wonte ho ase akokot na di onyame aka no
di onyame esi ne hene no obi entime sesa no wo ja bi na bi wo se interview wo abato e beba kra wa interview wo interview wo na me chew se abato no ye koto a enye nkom hye nyame ya kire kwan ye mfa so ne nipa mienu no ye mo omtom empaye ne nyame yi ba akomaye no correct Acts chapter 1 verse 23 to 26 I di Judah I di Matthias any Barnabas ebe jina ho wo me tu esuafo ba ko afiri mu maka 11 Judas akwese no won kom wo di ase edu mo pa ye mbo ye no ewo quotation de mo wo mo simo mo kan se wo mo ngasa ye tu obi o wo mbo mpa ye ka che Nyankopon se wo wurade Nyankopon a unimi ni pa nyina kuma nu edimiemi Barnabas any Matthias shireye die waji no wo de ne kan ho okay wo mo wie no mfo tu ye any majority no to aba no ma Matthias edi yago ayi obrase Russia enya nkom so okay eye ampaibo eni ye di senga ni se omunyinia onu ankasa epeno eti nyame mu aye mu no enye kasa enye so o kasa mu de ahye odifo bia no David. so aso na be dey bi na Judas ye Yesu na yi asuafo bi mi no ono ani ono ni 1 2 flow no anani boa ono ani yi wo yi wie ye no ba ko share ho akompo emra Judas o yes abone no eti akai na bi Nyankopon ko still ba ko kan ayi na Yesu Kristo ana wo Nyankopon won yi nipa no won ko fa bibi obi amfiri ba bi na se wo mienu won anka je Peter no se munyi ayi Barnabas ana se munyi Matthias wani ni sa mo so ommo mpaye no ansa mpa bom no omo to aba Nyankopon ema majority no eto aba ma Matthias nese abatu bonasi ye peni bi di nesi bibi so a ye pe bibi bibi ono se ye be si enye ni pe bi na omo ye no mienu se onan o e o si eto aba democracy no mo o na me start democracy okay it is that plan if you tete be si na no tell no what kwene no fa so si hene no wa change no aba democracy it is that go plan abatu o mo to na se Nyankopon so ayi President Mahama ana president say we le bedi akonya ye koto aba pedie wo Nyankopon so si Nyankopon ayi asoma sisi wo bedi akonya na e dey sa koto aba eni ke hu hie wo ama so edi se Nyankopon nta na onu wa hihye we edi egu akwem na wo di wo bi wo ba be gina Ghana ha e hye nkom America de wo hye UK de wo hye China de wo hye all over the world e hye Ghana de na wo say na me na wo so ma ho no me pese me hu say na me kro ebi hu that's of for me no they are fake you know me ka chom so me fake and no credit na ya to sabe John 8:32 Jesus said you know the truth and the truth shall set you free wo ba hu no kre no na no kre no e be ye mo ade hye edi no kre ba hu e de ye dwo okay eno wo mutiri mo bobo ne wo nse mo keka ma me kire wade bi Jeremiah 17:9 and 10 ma me kan sem tutu e bi fa kire wo ha ama me ba to wutie ni papa mi ti o pa awurade asem ni wo se akoma wo hoyi eye nkontomponi esene ade nyina na eye nsemone pa mai na obenya emu ahuniye me awurade ena me hwehwe akoma mu me so sawa me hwe na me ma obiara senia na kwantie senia ne ne ye aba asitie awurade so onye wo akoma mini mo akoma dabi uni makoma dabi mini kamna mai uni na akoma obi ni mo obi akoma mu akoma mu no ene ni pa susu ade wo mu a na adwene no ateki di aye duma so edi ni open mo beka obanga do se Nyankopon na ka kire me ba wo ko twonkonkon mu a ne Nyankopon ni mu ho hwe wonu na akasam wodi awurade di ahye nkom na ni party a opese papa wanti ene wo yesa me so omi ni nyina ye politicians wo mo to mo yaso for back mo ye politicians it obi a be say na ni party no e be ba power party ni ba power we is good na wo mo nia ya akoye politicians so mo sai aso for mo de dada asori akese ano na okay politics ni breachim
se se bia ye dui pese ye nko so se wo man enti se mo dem ko to mo kan nya no ne brechim a enye adwuma na biem na mo de se mo fa weni ensusu amoye na akwente de according to prophet that days Reverend Isaac Owusu so onye nyame ase de wo hye nipa so o ma nipa kwan ama nipa ne no ho o be so ase de on controlling nipa e wo man mu sa ase mo ka fa no wo so fu peni woni mu kwan so o sa sunu woni mu ana abe Owusu a o ze o kan se mi se ayi omo asori akesi enyeza yes ne o yin ba me nya ibi che o se babu no nya asori ye kakraka eni Yakobon hwehwe o dia se Luke chapter 12 verse 32 awurade se ekuro kitwa mamu nsuro na ye agya no fese odi osura ni no ebe ma dia so ye nka wu Matthew 15:14 wo se baba yesu ka se onifira ni kire onifira ni kwaya wo mi emi na ekokotam no to amnim asori kakra no ene de enye no Yakobon hwehwe o hwehwe wo ma ye di no kore wo ma enam ne kwanso e de na asam ye adwuma ene Yakobon hwehwe so eni we na wo kan o se e ntokwa na mo ko nkure so ntokwa na mo ko no fa so bi eni so ali na mo kan ho we also mini obi ani asem de o se say o mini obi mini ntokwa mini ni asem o so ni wasem nkure nsem ye na mo buru so ni we twaba we kama we ka edi tia we ni we so ka bigi e kire we ya bukuta Bible the Bible ya o nkaya na mi kire so for bi ani subani okay Titus chapter 1 verse 7 Titus 3:62 1:7 na die ese ohwefo eni se woni ni ho asem bi enka hallelujah die ese ohwefo ni se woni ni ho asem bi ka se Yakobon fie hwefo onye ahopefo abufufafo osadua pupo ana agrupulifo odifupefo nemo ope awoye ope papa na dwene mote otene ne hote nani ekanse osonu kwase mu sɛdeɛ wɔkyerɛkyerɛ no na wɔtumi ɛde nkyerɛkyerɛ pama nkyerɛkyerɛ pa no atufo na wɔyi akyinyefoɔ ate hwɛ ɔsɔfo bia qualification ɛna esi ta wɔn nso wɔ bi sɛ puto ntɔkwa no oh saa sɔfo yi deɛ Bible sɛ ɛsɛ sɔfo bi asuban yɛ ɛnyɛ ne kura o wɔn yɛ different things wɔn yɛ different nneɛma bebree yɛ akyɛ sɛ wɔn kwan na wɔn ko bibi nti aseɛ edi wɔn na wɔsi Yakobon yi ha sɛ wɔyɛ nation prophet president na appointee ɔsɔfo bi sɛ wɔn na the whole Ghana ɔyɛ prophet ɔkyɛ obi ana wɔn mo nkata na akyi wɔn ho ntere ha santini sɛ ntere ha wɔgye ne ho ntere ha saa na wɔn mmienu akɔyɛ because NDC yɛ NPP wɔn mmienu ɛna NPP ni NDC soso na Ghana ha wɔn mmienu na ɛkɔ ɛkɔba wɔn nyɛ mekyerɛ no ɛdi ɔno ne deɛ ama no ɔwɔ nsɛm ɔbɛka ɛna wɔn nso ne deɛ ama ɔno nso bɛka sɛ ɔno no ɛna ɔka yɛn ne bɛɛ mu so but efiri Yakobon enye Awurade na se ɛna ɛsi so ɔte aseɛ ɛdi deɛ mímí kan sɛ saa nneɛma na ɛkɔ so wɔ Ghana ha no adiifoɔ no wɔn nyae Awurade se Awurade ayi akyerɛ me wɔbɛrɛ yɛ Yakobon yi hwee nkyerɛ no wɔn adi na kɔn mu aka asɛm de ato mɛsɛ mama baako aka ho boss ase na ɔbɛkɔ so no metie fofo mmienu a yɛdi wɔn ho nkɔmɔ mo yɛ mpanyinfoɔ wɔn da wɔn ankasa wɔn asafo ya eti kyɛ sɛ wɔn de wɔn ho otumi ɛyɛ deɛ obetumi deɛ ohun ɛna obetumi ato obi di enu a ɛkyekyere no eti saa no wo susu sɛ wɔn ɛni body bi yɛ regulate wɔn na sɛ wɔn nhyɛ mpanyinfoɔ ase
Eti na ma wakonya ma omo kakasa SMB say e wa fonta na say call ni de obi an de obi atime de ne ho e wo kwan bia so. On say obi a e wo na sori a hoko. Wo no na ti asori. Eti obi a de ho. E no mi enu so obi a osika. Obi a wo na hunya de. So, eti obi a de open no e den. Okay. And that's oye. It is not gaze no chere say. Oye ono what na asori. Ndi oye pani wo na asori. E no ozu we na zo ati asori no na ye pani wo na asori. Yes I no kai. No kai. And to hwe no hwe wo nyare de no so nyare. Do you asem no so ni bi asem. Any news ni, we any news bia. Sir. Dey na we me Nyago pasam na wodi amaye. Ye wo ho na ye nyina ye issue. One to buasia. We follow wrong place. We follow wrong man. Because asam na kire kwan. Say ade ne ye. And no mo faso. And they say, we tuma. Just say and to kwan. Omo de mane. Omo de mane. Eye, o asofo. O bring me asofo. E so we ni shida ho. Unya pupo unya so wi nse dua ese o bra ho so to kwase ambrase o mi no bia ni ambrase ahantan kasa ahoma so kasa eno we dey use go si dua na ba no ye de enye bi hunu but who say sa ahantan kasa no ebi wa ya sha today the time hu e we di for mo kasa bom kasa bum akukudro su wotumi so nti aya ne padodo na hu ni se we mo kasa nti wo mo ya hantai for enye wo mo dwumadi nti ne mo etisa David enye wo mo dwumadi nti ne mo tisa ni pana ni suban because enye yakopon ti asfo na asoma na me hu nkonkron eti mu a wo nya sa ye so nkonkron Holy Spirit say wo yakopon de manwa it's on life okay ese wo tu ese wo pro ho ase ese wo di no kre ese wo hu nkyerɛkyerɛ ese wo ye bibia wo ne kwan so e wo wurade na nya ensem keka bebrebe ene ahoma so hantan e kasa na wo so kasa kyerɛ bipa so baba yesu kan wo se wo mu nam nyanten wo eba mo nkyɛn na wo mo koma mu de o ye petaku agufuru pefo na wo ma ba na mu de beku wo so just here eni petaku eni ojan difference wo petaku ya body je se bonsam no okay ena ojan no je wa Kristo o ni Kristo din but o ma ko mo e different me petaku okay eti o ma fa Yesu Kristo din ne ye duba no but the o mo ehwehwe no e wi ase ne ma eti ni ba na o di o ma chi no ena wo so me careful because of what they say nipa no mo ji o mutum so mo so yo matia so da nipa bebre wo mu no na what they say o mu hwe ye because oni frani bia o cheni ni yanko ni frani kwan ya o mi enu kotamlem enya no kore sa enya no kore so eni di o mo ye de o mu ku Nyankopon ni mu ase o mu va Bible ni nya duma so o mu ye politician se me da bia me kan so o mu ye politician na nya na prophet baba be kwa na izi asase su kromo goto pole ye goto aba ai ngon jefo ai sha nkomo ho se abato no na obewi ni Israel ma asase su wo mutimi sha nkom kasa na wo na Israel vom sha nkom kasa wo na bewi ni asafo wurade Israel na kopon se bia Netanyahu no bewi ni a o za to aba bewi esa ye da biu wo na mo bo chusu ni di awia who else what prophecy again? Oh, say that in this year. I didn't know you probably know the country. And then Ghana, what we are about to wait. And I can't say Israel, what we are about to wait. To only says I paid the Monco man to woman. Oh, we are going to. And so we eat because about the toy. You must see it, see me. And I won't have a chair. Maybe so we try Casacasano. Everyone, and when you ask what Rebecca said, Mina make share comedian at Bemunti. What would you are who is taking to go to? I am here. Me who come and the day we are doing here. Also,
nyame sunsun konko di nipa ye adwuma tabia no sunsun no ede nipa ne nante a nyame asam nko an ode enante okay odi ase se anya yagobo asam ni wo na sunsun konko ye adwuma na Kristo pra no oba be ye den so omini Kristo mo no mo ni Kristo se si ai wo do ye omini Kristo ko be you we have Paul Peter, Agabus, Timothy, Titus, and no money, John, no money, Matthew, Stephen, no money, and the other. We share our lifestyle or Bible, no money, a doom, yeah, never been away, no more, Ghana. What is answer some more, Shavum? Young will come to where you at them, where can you be beat away, where can some chair, where's he say, and some what did he? But I now make Christian Niba. Also, won't preach you. Asori mu na wo mu sorry mu na wo mu ye Apollo ni Peter Paul ni science wo mu say o say we see Apollo dia Keva dia we Paul dia I don't understand na say Paul abeti aso na wo na asori wo mu dey down we it will be age Apollo di obi o di Apollo di obi je ayi Timothy di obi je ayi Keva di obi je so eje Paul di and was say amen ya papa Kristo mu na eskai digade what you say that is different na nya bato jidi bo no eno bu a na nyam ne kire wu de nie ne samba o kana ne nkom bia wo hye eni adum bia nyame de adum no obi wo no o support Apollo because of na adum bia nyame de adum no yes sa ndino na akọ ti je kofa mpapa mu aba so mu na Paul kaza kire wo mo stop wo mu nyina ena aduma no call so enya bini enya nation wide yade ena siye eya church church asiye eni se nkom chokran asori mu ena wo se mu se ko odi he se si ya no December 31st enwa na ebe akan na kakra ni edu ho wo hu nkom se beba afi no be ko wi e omo ma wo transfer dem obi apia no ho akotransfer de 31st December wo nko go aso dem obeye ma say twum ajantra fo be kobi akoronfo be kobi am Robert libire fo be kobi akobi sa fo be kobi we yo go utiro pa na akobi sa fo be kobi yo eni apogo fo sisi ye fo ye garo katasise no prayer no bra no fo prayer ye bribery and corruption fo nyina be kobi akonfo nyina be kobi because ye ko bon pai esi obi akosi ese no ma afi na ebewure mu esi ewura afi mu so a bobo nti o tire wiase na dade afi na abo transfer dem 31st December eni akoko bompa yesu afi ya bobo so ofa mu na 364 days na wo chelo dia na ye ejebe na ye na 31st no nko abo transfer dem se yakopon ko hana sumtwi na tutufo ne akronfo wifo tramofo eni yesi ba ko bi di shisha asede wo mu nyina num bi dem wo mu nyina ko gura so dem asenya no mpo obi a wo se obi amra wo beji obi a asofo na shisha di ato ho ne na ko ko shisha ye wo di ase eto obi aso da na fa ko tra obi December 31st ko ma de be ye apostle yemra nsema na digeze ka na kanene ta wo kate Reverend Isaac Owusu Bempah ye no se nyame Bible aka say yen Christopher ana ejidifo no ye nyame ewo ewiase mu ana nyimu sa o dia kasa bibi sa se me de yi ma ya o ye nyame abode ye nyame abode ye nipa di nyame ma ye spirit bi it is say wo do wona wire mu kwanche ba bia krama kra no efie bi no krama no osoro nipa no kre wowo aboa jata ntino mu kuwie mu eni afia abo nyina no wo muso ni pansa no kama be kawo e bibi wo it is spirit en amene ma nipa no emu odu so edu ye kase ye nyame because nyame sunsun e na we mu obo nipa ese e ti se wo angata ne seso eno nchese ye yakopon na nchese ye yakopon kwa si ye nyame ye nyame tumi bi odi amaye enti na prophet na jigezi no wo kwan se obetimi ayisu sa e dia kasetia Reverend Isaac Owusu Bempah say wo no want say nyame unze onipa onum asem
ɛna ɔne ɛna obi bɛtena hɔ maka sɛ wobɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ sei wo sɛ Yesu Kristo ɔbaayɛ no ne kasa mu no Israelfoɔ no sɛ na wobɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ nyame a because ɔka kyerɛ ɔmo John chapter 8 verse 51 to 58 no so ɔsɛ Abraham nyamaayɛ no na me hɔ wɔka kyerɛ ɔde kaka sɛ wɔn Abraham ohu no na sɛ ne nsɛm kati asitia no sɛ na wobɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ nyame ana wobɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ Kristo wobɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ Onyankopɔn na woba wo ne hɔ ani ɛne na ɔkasa saa so Yesu ne nsɛm keka no na kyerɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ dɛ woyɛ nyame wɔn nyame kyerɛ edi ɔwutu bɛnsɛm bɛmpa so ne nsɛm keka no ɛne sɛ ne wɔsi yɛ ne ho wɔ Ghana ho ɛne ti na prophet Naji Gage no kɛsɛ ɔyɛ ne ho sɛ ɔyɛ nyame wɔ Ghana anaasɛ wɔyɛ Nyankopɔn prophet one ɛwɔ Ghana wɔn nsɛm ɔbɛka keka no bɛkyerɛ o ɛbisɛ tɛm bia no ayɛ sɛ ɔde animuonyam ma ne ho wɔkyerɛ sɛ wɔsɛ Ghana prophets asɔfoɔ evangelists pastors teachers prophets any bishops no ne apostles no ɔwɔ sɛ ɔkyerɛ sɛ wɔsɛ ne obiara ɛne de ma ne yusu saa wɛdi no oh yes and we so yes aso dia basa enye yi enti no ɔka saa kyerɛ so enti Ghana no wɔsɛ atɔfoɔ ne adiifoɔ no ma yɛsɛ yɛ akɛse basa ɔsɔ ahemma mu obi nkyɛ obi o ɛnukwe ɛsoro ahemma mu obi nkyɛ obi asase so kora no Paul bɛyɛ adwuma no wɔsɛ me dua Apollo kuku sunsuo na Nyankopɔn na ma ne yiyɛ na nyɛ de oduaeɛ ɛna ogugu sunsuo ɛna oyɛ bibie na Nyankopɔn o ma ne yiyɛ na obi abɛnya na katua sɛ de n'adwuma esi ɛdi obi nkyɛ obi emra no so a nyame na bubu atɛn akontabu nduro wɔ a ɔka sɛ ɔbɛfa ho akatua sɛ sɛ ɔde ma ho adwuma bɛyɛ na sase no ɔde ama ho enti ɛno nti kyerɛ sɛ obi nkyɛ obi wɔ hɔ no nyame adwuma mu obi nkyɛ obi okay we are prophet we are evangelist we are apostle we are pastor we are bishop we are the so called reverend the kora adwuma kora na yɛ nyina yɛ onyame na de obi akatua bɛma no sɛ de adwuma sitie okay wo sɛ de adwuma sitie enti no ɛnya dia ɛsɛ ɔmo de tua ho ɔmbɛsɛ we kyerɛ sɛ ɔno no yɛ diifoɔ a wɔse obi a wɔyɛ the best ɔno wakɔdare ɛwɔ die mu ɛno ano aka pɛsɛ ɔkyerɛ sɛ wakɔdare emu kyerɛ obi a but it's never true nyame ɔhyehyɛ ne saa wowɔ adwuma a woyɛ no hwɛ deɛ Paul amane ɔmu hwɛ Peter no amane ɔmu yɛ ɛso Peter ankasa wɔsere Paul ankasa wɔsere Peter ɔsere Timothy Peter ayi Paul wɔn ka sɛ Timothy sakra ya wɔkyerɛkyerɛ na ma ne hunu yɛ ɔno so bi asafo hyɛ ne sa wɔto aso yɛ adwuma no sɔkase ɛso ankasa wɔkyerɛ wɔanyɛ biribi a kyerɛ sɛ wɔkyerɛ so ɔho nanso ɛnɛ de yɛ tu yɛ ho asɔfoɔ no aba no ɔgyae mese wokɔ Bible mu a twa konkon mu no ɛna bɛkyerɛ sɛ yes nipa wei ɔfiri Nyankopɔn wei efiri Awurade twa konkon no sɛ na mi nka jo sɛ wei na yɛ marking scheme ugo school marking scheme yɛ de mark ade no waka so eti ɔmunya botre politics no ya to aba na wie asɛm bi eni akire sɛ bi si fo so mo ntiase a fine court o emra ho edi omu van court na the court be kan no the court is the Ocasio Supreme Court and the highest court in Ghana Ocasio yes ya yes no bi adiri nyina kire Ocasio bofo mu van court some person mo na modi nkunim anase ma ama na di nkunim a be free court for na aba no correct enu ba sa obi e dey say sa so a obi di abemu obi di abemu no kware mu se esisa si wo mo ti be the court wo mo ti be tutu o ma na mo kopie mu wo court na court na asem no so no wo hye no Ocasio dabi aba no ampa se na wo mo ka no ewiemu ebemu na ewiemu na ebemu ewie tia NDC to wo enye aba enye court kan ya commission na be na just commission na be to wo right so be kasa senti na kwan da ho yo apostle ye twa kwan na to yo be e de bedu de di ba na be ya sanity wo final word futo bia be se ofa to da
anti Mejina Jeremiah 23:16 so the masem na bewie awefo ne atiefo the some men in na ho the brene wie 23:16 Jeremiah awurade asem ni na asafo awurade se asafo awurade sie ni muntie atiefo a wo hyem nkom no ensem wode mu kwa hudiem won akomam anisuade hu ena woka emfiri awurade anu won akomam anisuade hu ena woka emfiri awurade anu enti basa atro nko ane koso enti gana wo ewiye no aben akaka ne adu ho se wiase abutu enti ama edi atro fo bebre aba acheche fo atro fo bebre aba ama wiase esensem bebre sisi nyeme koso nyina papa Yesu kase eba ansa na wie na ede enti bisramu obi ahwe no ye nega na bo munya abotre abana eto wie wo ma yehyehe hospitals and na say marketplace filling station eja mo ne tutu ngofo na wo hye za eniema no wo hye market no eni market no ndis wonko na wo anasa ndis NPP wonko na wo market wo pan de both parties no remember si no na wo ko hye no wo nya sabe le wo tiri adebe na wo bi na nya sam wo hye eniema no ye ta Ghana for si abale ka si tu bi wa e dia na mwe e di o ha beba so e di munya e ja hye na mo di hye baabi no ammoa emfa sumdue ma nya no na wo ye ya electoral commission no be ka say munya na fre ni madani abana mo enye possible wo ye ya obeja eti jani ntem awurade wo doye ene wo chiche odi Ghana adom ye etimi srem bebre Ghana fo obiara nsakra na adwene no osoro ahini no aben me da maso bebre awie simonyo ebre edi etie awurade akoa apostle ajima prempe so opesa onimi kasa empabo bi kanse bibi ye bo paye ama ma osumbi aba the number is 0544 262614 0544 262614 and 020 7020011 020 7020011 Yakubu asumpi enka Ghana fo nyina wo Yesu Kristo di amen. Amen. Na ebusuafo Apostle Atiman Prempe awada the Bible Church of God 7 days and amino extra komo the efa prophet Nigezi mense wa be abeto aponte efa Reverend Isaac Owusu beba ene naso fo ketua wo mu enya no kasetia eno enedi wo komo na ebusuafo wo kire na adwen sel eya gyenkyere nkwa nti wusu wadwen ene ne de no ebobra anase wo ne ya gyen so a ubetimi ade asumyen awe comment section na ebiem nso no wabumotia afloyen awe Instagram and your Twitter handles at @TooMuchGH_. Facebook so @TooMuchGH. Nana ama ubuta NMD nyame aduma. Yebese de shabim ti mo subscribe ya bomo dia let's subscribe. Makrabo.